ин нидои духтарони афғонистонӣ дар душанбе аст, ки дар ҳамраҳӣ бо ҳамтоҳои худ дар Афғонистон садо баланд карданд. эътирози онҳо ба тасмими ҳукумати «Толибон» аст, ки дарсхонаи духтарони аз синфи 6 болоро дар мактабҳои Афғонистон иҷозат надод. Маҳалли ҷамъомаду эътирози духтарони афғонистонии муқими Душанбе сафорати ҳукумати пешини Афғонистон дар Тоҷикистон буд. وزیر معرف نام نهاد طالبان دیروز میگه که خانم ها باید تا صنف 6 درس بخوانند، بعد از او دوام و ادامه تدریس برای زنها فساد را ایجاد میکند. یک کسی که به خواهر خود احترام داشته باشه، یک کسی که به مادر خود احترام داشته باشه، یک کسی که به همسر خود احترام داشته باشه چنین واژه را استعمال میکنه؟ هرگز نمیکنه. ширкатдорони ҳамоиш дар сафорати ҳукумати пешини Афғонистон дар Душанбе «Толибон»ро бо дурӯғгӯӣ ва ваъдахилофӣ муттаҳам карда, аз онҳо тақозо карданд, ки монеи таҳсили духтарон нашаванд. ин гурӯҳи террорист ки тиҳӣ аз шараф, таълиму тарбияҳанд, бо бастани дарвозаҳои илму фарҳанг ба рӯи донишомӯзони духтар як бори дигар собит карданд, ки на танҳо хусумати амиқ бо зан, ҳилм ва тамаддун доранд, балки از بیداری و آگاهی نیم پیکری از جامعه به شدت هراسند. یعنی میترسند از خانم ها، از دخترها اگر اینا تحصیل کنند. خانندگان مکتب افغانی سامانیان در دوشنبه با برگزاری یک صحنه رمزی شیوه منع تحصیل دختران در افغانستان را به نمایش گذاشتند. дар моҳи августи соли гузашта баъди ба қудрат расидани «Толибон» дар Афғонистон зиндагии занону духтарони он кишвар ба кулли дигар шуд. «Толибон» дари мактабҳоро ба рӯи духтарони синфҳои болоӣ бастанд ва занонро аз ҳаққи кору озодиҳои дигар маҳрум карданд. «Толибон» борҳо ваъда доданд, ки ба ҳуқуқи занон дар Афғонистон эҳтиром мегузоранд ва дари мактабҳоро барои духтарон боз хоҳанд кард. Занони паноҳҷӯи афғонистонӣ дар Душанбе мегӯянд ба ваъдаҳои «Толибон» бовар надоранд. طبق اطلاع رسمی فعلا 15,000 پناهنده افغانستانی در تاجیکستان زندگی دارند.